توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود. درود به جمع شما بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون سینما. این شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرد است و در این برنامه سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد می‌گردد. یادآور می‌شویم برنامه مذکور جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ زبان دولتی منظور شما می‌گردد. چون هر وقت در برنامه ما گروه جوانان فعال از دانشگاه و دانشکده‌ها اشتراک می‌ورزند، امروز در برنامه ما یک گروه دانشجویان فعال از دانشکده دولتی سیاحی صاحبکاری و خدمت اشتراک می‌ورزند. همه شما را به شو برنامه ذهنی میزان خیرات خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید. با فکرم کسی رو مجبوری نآورده نه، اما با خواهش خدا شما. خوب اکنون درباره دسته‌تان کمی معلومات بدهید. جوانان را از کدام بخش‌ها گرد آوردید یا همه همکورسان هستید؟ اولا سلام علیکم با شما. اولا با تلویزیون سینما که چقدر برنامه خوب رو پیشکش جوانان نمود که جوانان اومده در این برنامه اشتراک نموده و سطح سواد خود را سیقل میدهند. هم کورس‌ها هستیم و از دیگر گروه‌ها هستند که جوانایی که پیش قدم‌تر در برنامه همه فعالانه اشتراک می‌نمایند. بله. جوانانی که خواهشمندند. بله. با شرط‌های برنامه آشنایی دارید؟ بار تماشا کردید برنامه رو؟ همه دیدن یا فقط یک دو سه نفر تماشا کردید؟ بله، ما همه تماشا میکنیم. خیلی برنامه دقت جلب کننده، خیلی برنامه خوب است که ما برای همونقدر شوقمند شده با این برنامه آمدیم. بار دیگر اظهار سپاس برای آمدن‌هایتان. خوش آمدید و ما نیز کوشش میکنیم امروز با شما یک بازی خوب و جالب رو منظور بیننده ها گردونیم. برنامه ما از 3 دور عبارت است. یعنی دور اول دور انتخابی نام دارد. در این دور از 7 نفر شما باید 3 نفر بماند و 3 نفر انتخاب شده به دور دوم با آنها 3 سوالی پیشنهاد می‌گردد و نفری که با مقدار زیادی سوال‌ها جواب درست پیشنهاد می‌کند با دور نهایی رو خط می‌گیرد. همین است شرط‌های برنامه ما و این برنامه شکلی تلویزیونی کراسورد و اسکنوردهای است که شما دسترسی دارید. تمام فقط در همین برنامه شما کلمه ها رو جویا میشوید. ما مقدار حرف رو میگوییم، شما فکر میکنید، وقت رو استفاده میبرید و پس اون جواب یگانه خودتون رو پیشنهاد میکنید. چیکار کنیم؟ آغاز کنیم دور اول رو. همین طور دوستان عزیز، دور اول شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات رو برای انتخاب 3 اشتراکچی آغاز میکنیم. لحظه های تغییریابی قطعی حالت بیمار. کلمه از 6 حرف عبارت است. علاقمند است به سیاست، اقتصاد، اجتماعیات. کلمه گفتیم از 6 حرف عبارت است. لحظه های تغییریابی قطعی حالت بیمار. کی وریانت دارد؟ یعنی این کلمه در برابر آن که حالت قطعی بیمار را نشان می‌دهد، همچنین تا یک اندازه ساختار دولتی را نیز ifade می‌کرده است و آن به واسطه به سیاست، اقتصادیات و اجتماعیات نیز داخل پذیر است. شادمان باشد. شادمان. کمی فکر کنید وقتی که حالت بیمار بسیار وزنین می‌شود و بعد حالت دولت را ببینید که چه خیلی می‌شود. مرحمت؟ بهبود می‌یابد، رو به بهبودی می‌آورد. متاسفانه باز کی وریانت دارد؟ یا اینکه شما یک حالت کارخانه رو فکر کنید. وقتی که کارخانه مثلا حالت وضعیتش بسیار وزنین می‌شود و میگویند این کارخانه در حالت چی قرار دارد؟ یا اینکه بانک ها این به اندیشه من باشد در حالت کریزیس. در حالت کریزیس. بله، کم نزدیک آمدید شما خیر. بحران، در حالت بحران قرار دارد این کریزیس. چو از گرانی رنجش سبکسری آورد، طبیب گفت که این از حواس بحران است. بله، جواب کاملا درست است. این کلمه بحران بود. فلک
сипеҳр осмон калима аз 6 ҳарф иборат аст. маҷозан рӯзгор, сарнавишт, тақдир. олам, дунё, даҳр. ароба барои кашидани борҳои вазнин ва тӯбҳо мегӯянд. боз чӣ бошад? ин ба андешаи ман бошад. ман аз кадом китобе камтаре хонда будам. ба фикри ман ин бошад ки гардун. гардун. гардун пешниҳод шуд. ҷавоб сари соне ба гардун бас фароз аст. салотинро ба санон ниёз аст гуфтааст Носири Хисрав. ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи гардун буд. дониш маърифатро боз чӣ мегӯянд? калима аз 5 ҳарф иборат аст. ҷараёни динию фалсафии тасаввуф ки ба воситаи кашфу шуҳуд яъне бе иштироки ақлу идрок ба ҳақиқат расиданро тарғиб мекунад. шинохти худо номи яке аз нашриёти кишвар. шумо мутаассифона наметавонед дигар ҷавоб пешниҳод кунед. марамад кӣ ҷавоб дорад? خیرات باشد. خیرات متاسفانه. باز کی جواب دارد؟ دخترها چرا با فکر رفتید و وریانت ها نیست؟ دانش، معرفت، خیرات رو باز چی میگویند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. جریان دینی و فلسفی تصوف. مرامت ملکه. ملکه متاسفانه. کی جواب دارد باز؟ عرفان. عرفان جواب پیشنهاد شد. عرفان. عرفان. از زاهد خودبین مطلب نشء عرفان این دور گران مایه به دستی دیگران است گفته است. این رو جواب کاملا درست است. این کلمه عرفان بود. همینطور دوستان عزیز دور انتخابی شو برنامه اینتלקטואלי میزان خیرات به انجام رسید و ما از 7 نفر 3 جوان پسر رو انتخاب کردیم. اینها انیخترش به دور دوم رو خط گرفتند. متاسفانه در این روی خط یگان گل دختر زیبایی که در اینجا ببینید شامل نشدند. ولی چی کنیم که قاعده برنامه ما همین است. باید نفرانی با سوال ها جواب درست پیشنهاد نموده به دور دوم رو خط بگیرند. شما دل آزرده نشوید. این برنامه است. در نشرهای بعدی باز میآید، اشتراک میکنید، دانش و مهارت خودتان رو باز میسنجید. بار دیگر برای اشتراک فعال اظهار سپاس. خوش آمدید. اینک دوستان عزیز ما در دور دوم شو برنامه اینتלקטואلی میزان خیرات قرار داریم. همینطور ما 3 اشتراکچی دور دوم رو انتخاب نمودیم. اکنون بیاید با آنها شناس میشویم. مرحمت خودتون رو شناس کنید. اکنون من احمدعلیев محمدعلی دانشجوی کورس دومی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت باشم. با این دانشگاه سیاحی صاحبکاری با خواهش خودم اومدم و بعد از ختم این دانشگاه حتما با دانشگاه ملی با فاکولته ژورنالیستی داخل میشم. حتما در برابر دانشجویی باز چیکار میکنید؟ خودی حالا بعد درس ها با کمیته تلویزیون و رادیو جمهوری تاجیکستان رفته همچون کارآموز در آنجا فعالیت میکنم. یعنی الکی با تلویزیون و رادیو همکاری دارید؟ الکی موادهای روزنامه‌نگاری آماده میکنید؟ بله، موادهای روزنامه‌نگاری تیار میکنم و برنامه‌های مثلا با مانند توریسم، سیاحی و با مانند روزنامه فوربس که مجله یکی از دایر به مجله‌های ثروتمندان اقتصادی آمریکا مینویسد، دایر به همون چیزها یعنی فعالیت میبرم. بسیار خوب محمدعلی. و با اشتراکچی دوم شناس میشویم. مرحمت. من زویدالله‌زاده جیانشو خواننده کورس دومی دانشکده سیاحی صاحبکاری و خدمت و اینچنین ما امروز خیلی خوشحال هستیم که در این برنامه ما اشتراک کرده ایستادیم. خیلی این برنامه با ما شوق‌آور است. بسیار خوب. و چرا شما اختصاص سیاحی رو انتخاب کردید؟ بسیار گشتن رو دوست می‌دارید چی به فکر ما؟ بله به نهایت خوب است. من چقدر که می‌بینم که سیاحان که از دیگر دولت‌ها می‌بینن تاجیکستان ما را تماشا کرده چقدر خوشحال میشن. ما را هم خیلی فخر می‌نماییم که ما همچون سیاح شده با دیگر دولت‌ها رفته از دیگر دولت‌ها برخوردار شیم که چقدر سطح زندگی سطح دولت‌داری چقدر است، در کدام حالت قرار دارد دیگر دولت‌ها. ما می‌خوایم که از همه اینا
бархурдор бошем. бисёр хуб ҷоншоҳ. ва иштирокчии севими барнома? банда ҷовидон истаи донишҷӯи донишкадаи сайёҳии соҳибкорӣ ва хизмат ҳастам. яъне ман дар ихтисоси иқтисодиёт ва идора дар корхонаҳои саноатӣ таҳсил карда истодам. иштирок кардан дар ин барнома аст ки сайқал ва дониш худро яъне сайқал додан аст. мақсади мо низ ҳамин аст, донишҷӯёни фаъолро даъват кардан ва онҳоро муаррифӣ намудан аст. хуш омадед бори дигар ҷовидон ҷиёншоҳ ва маҳмадалӣ. ана ҳамин се нафар ҳастанд иштирокчиёни даври дуюми барнома. дар ин давр ба шумо се суолӣ пешниҳод мегардад. 10 сонияи вақт дар ихтиёр доред. фикр кунед, саросима нашавед ва ҷавоби ягонаи худатонро пешниҳод кунед ва арзандаи рохат гирифтан ба даври ниҳоии барнома бишавед. саволи аввалро аз ки оғоз кунем? аз ҷиёншоҳ? аз ҷовидон? аз ҷовидон оғоз мекунем. бодиққат бошед ҷовидон. ҷои ҷамъомади мардум ё як гурӯҳи муайян, маҷлис, машварат калима аз 7 ҳарф иборат аст. ҷамъомади мардуми бисёр барои машварат, конгресс, форум, созмон ва ё гурӯҳе ки бо ҳамфикрӣ ва машварат барои расидан ба ҳадаф ва мақсадҳои муайян ташкил ёфтааст. яъне тасаввур кунед ки шумо ҳамчун донандаи вазъи хуби соҳаи иқтисодиёт ба як маҷлис ё машварате ки чандин одамон нишастанд, аъзои гуногун даъват мешавед ва дар он ҷо ва суханронӣ мекунед, андешаҳои худатонро пешниҳод мекунед. хулоса ҳамин ҷоро чӣ мегӯянд? ҷои ҷамъомади мардум ё як гурӯҳи муайян, калима гуфтем аз 7 ҳарф иборат аст. барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. марама ҷовидон, ҷавоб ҳаст? маҷлисгоҳ бошад. маҷлисгоҳ. мо гуфтем маҷлис, машварат ва боз чӣ мегӯянд? ҷамъият. ҷамъият мегӯянд. ин ҷавоби ягона аст? чӣ хеле ки ҷавоб медиҳед ва ҷуръат надоред. вақте вариант ягона аст, ҷавоби ман ҷамъомад. ҷамъомад. тағйир намедиҳем? не, ҷамъомад. чизе ки бошад ҳам. магӯ афсонаи маҷнун чу ман дар анҷуман бошам. аз ӯ боре чаро гӯяд касе ҷое ки ман бошам, гуфтааст ҳилолӣ. ва ҷавоби дуруст чӣ буд? анҷуман буд. охир шумо ҷамъомад гуфтед. ҷамъомад низ албатта дуруст аст, вале дар сканворд 7 ҳарф бояд мебуд. мутаассифона ҷовидон. суоли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома ба ҷиёншоҳ пешниҳод мешавад. овозҳои баланди ба ҳам печида. овозҳои баланди ба ҳам печида калима аз 7 ҳарф иборат аст. бонгу хуруш, ҳаёҳӯй, шуру ошӯб, изтироб, талотуб. гулдуроси чапакзанӣ, мавҷи кафкӯбӣ, гулдуроси ханда. масалан тасаввур кунед ки шумо дар ҳамон анҷумане ки ҷовидон қарор дошт, дар ҳамон ҷо нишастед ва як лаҳзае мешавад ки ҳама гап мезананд. бонги хуруш, ҳаёҳӯи, шуру ошӯб мешавад ва баъдан боз мавҷи кафкӯбӣ мешавад, гулдуроси ханда мешавад. ва ин калима аз 7 ҳарф иборат будааст. акнун савол фаҳмо шуд? барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. ман тайёрам. ин бошад ғалоғула бошад. ғалоғула. ғалоғула аз чанд ҳарф иборат мешавад? ғалоғула аз 8 таш. мо гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. ба фикрам ки бо дигар тарзи сухангӯӣ ғулғуларо мегӯянд. ғулғула мегӯянд боз. ғалоғула, ғулғула. шумо ду вариант доред.
албатта ин ду вариант хато нест, вале кадомашро аввалину охирин интихоб мекунед ки мо ин ба андешаи ман ба фикри ман бошад ғулғуларо мо пешниҳод менамоям. ғулғула? Бале. Ин варианти ягона аст. Бале. Тағйир намедиҳем? Не, тағйир намедиҳем. оқибат манзили мо водии хомӯшон аст. ҳоли ё ғулғула дар гунбади афлок андоз гуфтааст. ҳазрати ҳофиз ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи ғулғула буд. ҷавоб комилан дуруст аст. суоли аввал ба иштирокчии севими барнома ба Маҳмадалӣ пешниҳод мешавад. низом, тартиб, қоида, дастурро чӣ мегӯянд? Калима аз 5 ҳарф иборат аст. дар ихтиёр барои фикр кардан 10 сония вақт доред. мараман Маҳмадалӣ, ба фикри ман қоида бошад. қоида. мо гуфтем низом, тартиб, қоида, дастурро. бо як вариант дигар дорам, қонун бошад. қонун, ҳуқуқ бошад. ҳуқуқ. ба фикри ман қонун аст. ҷавоб ягона аст. ҷавоб ягонаи ман қонун. ҷавобро тағйир намедиҳанд Маҳмадалӣ ва мегӯянд ин қонун аст. пас биёед ба ҷуръаташон каф мекунем, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. рақсанду шеър хонанд, қонуни ноз донанд, бозанду ҷилва созанд, халқе кунанд шайдо гуфтааст. васлӣ ва ҷавоб комилан дуруст буд. боз бармегардем ба ҷовидон. амал, кор, шуғл, касб, ҳунар, санъат, кореро ихтиёр кардан. агар ба он як пасванд илова намоем, маънои ҳунарманд, санъаткор, косиб мешудааст. савол фаҳмоаст ҷовидон? душвор нест? масалан, шумо чаро бахши сайёҳиро интихоб кардед? амал, кор, шуғл, касб, ҳунар, санъат гуфтем. кореро ихтиёр кардан. барои фикр кардан 10 сония вақт. ҷовидон ҷавоб дорем ё ҳоло ҳам дар фикр ҳастем? не, дар фикр ҳастам. чизе омад? албатта ба фикри ман ин чӣ аст? ин чӣ будааст? аз чанд ҳарф иборат аст? мо гуфтем калима аз 4 ҳарф иборат аст. ин шавқ бошад. шавқ. шавқ будааст. шавқ, ҳа? чаро охир ҷуръат надоред шумо? шавқ мегӯяд бад меистад. бале шавқ аст гӯед, тамом. бале, ин шавқ аст. ин вариант ягона аст. тағйир намедиҳем? не. аниқ? аниқ. дақиқ? дақиқ. багетӣ деҳ аз ростӣ пеша нест. зикажӣ батар ҳеҷ андеша нест гуфтааст Фирдавсӣ. охир ҷавоби дуруст ин калимаи пеша буд. ман пешаи сайёҳиро ихтиёр кардам мегӯем. ман пешаи рӯзноманигориро интихоб кардам. бо кӯшишу меҳнат ба даст овардани чизе, ихтисос, шуғл. калима аз 4 ҳарф иборат аст. маҷозан пеша ҳунар, намуди асосии шуғл ки бо ҳуҷҷат таҳсиқ мегардад. анами хел будааст ҷоншоҳ. чӣ хел кунем акнун? ҷавоб ҳаст ё вақтро истифода аз мебарем? вақт истифода барем бо камтари фикр. бале, бале, барои фикр кардан шумо 10 сония вақт дар ихтиёр доред. марамад ҷоншоҳ, ҳоло ҳам дар фикр фурӯ рафтед. ба фикрам чанд вариант омада? бале, бале, чанд вариант акнун омад. кадомашонро интихоб кардед?
дар донишгоҳ 5 сол хонда ҳаракат намуда меомӯзем ва ин охир да бошад ки мо диплом мегирем ҳуҷҷат. диплом мегиред шумо? Диплом. ин ва мо ин ҳуҷҷате ҳаст ки диплом ва мо касб мегирем да, касб ба худ. ҷавоб диплом аст? Не, диплом ин аз 5 ҳарф иборат аст ки ин ба рост намеояд ва ин бошад касб, худи касб. Касб. ин касб будааст, а? Бале. бо кӯшиши меҳнат ба даст овардани чизе ихтисос шуғл калима аз 4 ҳарф иборат аст. маҷозан пеша ҳунар намуди асосии шуғл ки бо ҳуҷҷат тасдиқ мегардидааст. ин чӣ будааст? Касб. касб будааст охир. гар таваккал мекунӣ дар кор кун. касб кун. пас такя бар ҷаббор кун. бале, ҷавоб камилан дуруст аст. ин калимаи касб буд. соли дигар ба иштирокчии сеюми барнома ба Маҳмадалӣ пешниҳод мегардад. музди ҳаррӯза, моҳона ё солонаи кор маош. вақте номи маошро мегиранд аксарият табассум мекунанд. алалхусус ҷоншоҳ ба фикрам ҳар моҳ маош мегирад ё шояд ҳамун стипендияи донишҷӯӣ. албатта барои донишҷӯён маош аст охи. бале, маош аст. шумо заҳмат мекашед, мехонед ва боз донишгоҳ ба шумо маош медиҳад, стипендия медиҳад. шумо стипендия мегиред? мегирифтед, яъне шумо низ маош мегирифтед. шумо низ маош мегирифтед. мо гуфтем музди ҳаррӯза, моҳона ё солонаи кор маош. калима аз 6 ҳарф иборат аст. нафақа як миқдор хӯрокворие ки ба касе ба муддате таъин шудааст. кори ҳаррӯза ӯҳдадорӣ амре ки инсон ба иҷрои он ӯҳдадор аст. барои фикр кардан 10 сония вақт. марамад Маҳмадалӣ. ба гумони ман вазифа бошад. вазифа? чӣ хел вазифа? шумо гуфтед аз 6 ҳарф иборат аст. мо гуфтем аз 6 ҳарф иборат ва ин аст. вазифа низ агар мо вай кунем ба сканворд агар наисем ба 6 ҳарф ба 6 катак туғрӣ меояд ва ҷавоби ман вазифа аст. ва мо гуфтем музди ҳаррӯза, моҳона ё солонаи кор маош вазифа мешавад. вариант ягона вазифа. макорими ту ба офоқ мебарад шоир. аз ӯ вазифаву зоди мафар дареғ надор гуфтааст ҳофиз. ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи вазифа будааст. соли сеюм ба иштирокчии якуми барнома ба ҷовидон. ҳарду чаккаи рӯй, рухсора, чеҳра, рӯй. калима аз 4 ҳарф иборат аст. чӣ мегӯем? абру. ин ҷавоб ягона аст. тағйир намедиҳед? Не. аз вақт истифода мебаред? Не. ҳарду чаккаи рӯй, рухсора, чеҳра, рӯй. калима абру. 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 эй лабат мул, оразат гул, турраат сунбул барин. ғабғабат дар чарбу нарми тухми нимдулбул барин. гуфтааст шоир. мо гуфтем ду чаккаи рӯй, рухсора, чеҳра, рӯй. синоними калимаи рӯй яъне ин ораз будааст. на фикр кардед, на вақтро истифода бурдед. абру аз куҷо омад росташро гӯед? якам хеле дар номи ягон духтар буд? не. номи кӣ буд? номи ҳеҷ кам амха дар фикрам омад. аз куҷое омад? чаро баъд фикр накардед? вақте ки шумо саволро мутолиа карда истода будед. абрӯи кадом духтар пеши назаратон омад? абрӯи ягон духтар. абрӯи ягон духтар? ақаллан орази ҳамон духтар пеши назаратон наомад охир?
фақат абрувонаш омада. ҷовидон 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 ҳеҷ гап не. суоли сеюм ба иштирокчии дуюми барнома ба ҷиён шоҳ. зани мешчашм ва ё чашми сиёҳи калони зебо ва дилфиребро гӯянд. чашми бисёр зебо ва дилфиребро гӯянд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. навъе аз гули наргис ки ба ҷои зардӣ дар миён сиёҳӣ дорад. ба ҷои зардӣ дар миён сиёҳӣ дорад. киноя аз чашми сиёҳи дилфиреби маҳбуба. буд ягон маҳбубае ки чашми сиёҳ дошт? ҷиёшо ҳозираш дар не ҳозираш дар не, яъне ҳоло ҳам корҳо сустанд. бале охир аниқтараш ҷуръат намерасад. ҷавоб ҳаст ё аз вақт истифода мебаред? барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. марамад ҷиёншоҳ, чашмони ягон духтар ба пеши назаратон омад? خب هستن بله دخترای بسیاری هستن که چشمای زیبا دارن چی دارن این با عموما گل دخترای تاجیک همشون زیبا هستن با فکر من باشد جیلو باشد یا جیلو 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 شما با پیشنهاد به من کرده با فکرم که از 5 چه عبارت بود این شهلو شهلو بله این واریانت یگانه است. بله دو شهلا نرگسش از گریه چون گل زیتابی چهرهش مشک آن دو سنبول گفته است حاضق و جواب کاملا درست است. این کلمه شهلا بود. بله شهلا بود. سوال آخرین با اشتراکچی سیوم برنامه با محمد علی. خط چیزی نوشته شده فرمان حکم. کلمه از 5 حرف عبارت است. شماره عدد علامت نشان نشانه طرح نقش. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. رقم باشد. رقم تغییر نمیدیم؟ نه. این جواب یگانه است. یگانه هم همین است. این جوابی یگانه محمد علی بوده است. نام حافظ رقمی نیک پذیرفت ولی پیشیریندان رقمی سود و زیان این همه نیست گفته است. آخر بله جواب کاملا درست است. این کلمه رقم بود. چنانه که دوستان عزیز دقت دادید در این دور دومی برنامه با 3 اشتراکچی 3 سوالی پیشنهاد کردید. هم جیان شاه و هم محمد علی بسیار اشتراک فعال نمودند و با 3 سوالی جواب درست پیشنهاد گردانیدند. اکنون ما برای انتخاب اشتراکچی یگانه در دور نهایی برنامه می‌سازد از سوال‌های علاوه‌ای کار بگیریم. اگر نفر اولین شده با این سوال جواب درست پیشنهاد گردانند پس اشتراکچی دور نهایی برنامه میشوند. ما یک فیلم بسیار معروف داریم. من با دختر واخوردم. فیلم مذکور سال 1957 در کار تهیه‌گر رافائل پرلشتین روی نوار آمده است. این اولین فیلم رنگی تاجیک است و در آن همین فیلم محبت دو دل داده است. نقش اساسی مردانه را در آن همین فیلم کدام هنرپیشه تاجیک بازیدند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. نسبشان سعید مرادوف. نامشان چی است؟ سعید مرادوف. مرادف دیگری نامشان کلمه عالم است.
муродифи дигари номашон калимаи олам будааст. олам, дунё мегӯем, боз чӣ мегӯем? ҷаҳон. бале, охирин ҷаҳон Саид Муродов буд. бале, ин ҷаҳон Саид Муродов буд. ҳаминтавр дӯстони азиз, мо иштирокчии даври ниҳоии барномаро интихоб кардем. ин ҷиҳоншоҳ. бале, ҷиҳоншоҳ. ба номи худатон наздик будааст, бисёр фикр кардӣ, на? ба ҳамон хотир ман ин савола пешкаш намудам. ба ду иштирокчии дигар, ҳам ба Ҷовидон ва ҳам ба Маҳмадалӣ ҷиҳати иштироки фаъолашон дар шоу барномаи зеҳнӣ Мизони Хират изҳори сипос мекунем ва аз ҷониби сарпарастон нашриёти адиб ва раёсати ҷавонони шаҳри Душанбе ду тӯҳфа тақдим мекунем. боварӣ дорем ки шумо иштирокчиёни минбаъдаи барномаи мо боз хоҳед шуд. Маҳмадалӣ ва Ҷовидон, акнун мехостам андешаҳои шуморо доир ба бозии имрӯза бифаҳмем. яъне ба андешаи шумо имрӯз бозии мо чӣ гуна шакл гирифт? Маравад. имрӯз бозии мо хеле хуб гузашт ва хеле барномаи беҳтарин аст. яке аз барномаҳои беҳтарин аст. мутаассифона шумо ба даври ниҳоӣ роҳхат нагирифтед ва ба ҷиҳоншоҳ чӣ гуфтанӣ доред акнун? ҷиҳоншоҳ ака саводшон аз мода зиёдтар буда ва ба чӣ гӯям ака? ба ҷиҳоншоҳ муваффақият мехоҳед дар ба ҷиҳоншоҳ муваффақият хоҳонам. сипос аз шумо Маҳмадалӣ барои як иштироки бисёр фаъолона дар барномаи Мизони Хират ва андешаҳои Ҷовидонро мехостем имрӯз дар барнома бифаҳмем. Ҷовидон бисёр чеҳраи табассумдор доред шумо. ин лабханди шумо зотӣ аст? зотӣ аст албатта. бале, бигзор ҳамеша дар лабони шумо ҳамин хел табассум ҳувайдо бошад. ва нисбати барномаи имрӯза чӣ андеша доред? Марамад. ман аз ин барнома бисёр маънавиёти худро комил гардондам ва бисёр шод ҳастам ки дар чунин барнома иштирок карда дониши худро санҷидам. ҳарчанд ки ман дар ин барнома фаъол набудам, аммо хурсанд шумо бисёр фаъол будед. омадан ва худро дар ин барнома нишон додан ва иштирок кардан, ин аллакай ғолибият аст, ин аллакай нишонаи фаъол будан аст. дар ин барнома озмун ҳамгӯем хато намекунем, иштирок кардем. ба ҷиҳоншоҳ муваффақият хоҳонам ки дар давраҳои минбаъда низ тазовури ҷои аввал гардад. ташаккур аз ҳар дуи шумо. шумо худатонро аз ҷиҳоншоҳ кам надонед. шумо низ ғолиб ҳастед. омадан то ин давр ин ғолибияти комил аст. ба ҳар дуи шумо изҳори сипос. бори дигар хушомадед. инак бинандаҳои азиз, мо дар даври ниҳоии шоу барномаи зеҳнии Мизони Хират қарор дорем ва ҷиҳоншоҳ омадан ба даври ниҳоӣ ва акнун ба иштирокчии дуюми барнома ба ҷиҳоншоҳ ки яке аз иштирокчиёни фаъоли даври ниҳоӣ гардид, дар ин бахш 7 суол пешниҳод мегардад. бо диққат бошед. ҷиҳоншоҳ яке аз асбоби тордори мусиқӣ, тори соз, тори асбоби мусиқӣ калима аз 3 ҳарф иборат аст. агар яке аз ҳарфҳои ин калимаро иваз намоем, наҳр дарёро медиҳад. савол фаҳмост? бале, фаҳмост. барои фикр кардан 10 сония вақт. марамад ҷиҳоншоҳ, ҷавоб ҳаст? фаҳмида будам ё хонда будам ки ин муд бошад шояд. муд. бале. ин ҷавоби ягона аст? тағйир намедиҳед? не, тағйир намедиҳем. амин ҷавоб. бале. ҷиҳоншоҳ рӯи варианти муд истодагарӣ мекунанд ва ҷавобашонро тағйир намедиҳанд. ба барбад чӯбоист бархост руд, баровард мозандаронӣ суруд, гуфтааст Фирдавсӣ.
مود نه بلکه رود بود جواب آخیر. بله بله. فرشته پیغمبر مخصوصا جبرائیل که گویا از حق تعالی به پیغمبر وحی می آورده است. کلمه از 5 حرف عبارت است. این نام را امروز همه والدین به فرزندان میگذارند. نام یکی از هنرمندان جوان کشور، البته سراینده. مرحمت جون شو. جواب هست؟ اگر که امکانیت میشید شما با من پیشکش نمود که این سراینده کدام سرودها را خونده هستن؟ این سراینده مرد است، جوان است. از همین اویله همه اشون قریب صنعتکار هستند. پدرشون، خواهرشون، خودشون. این سروش. سروش. من سروش. بله. دها و دهیش دارد و مردمی سروش است در صورت آدمی. بله جواب کاملا درست است. این کلمه سروش بود. بله. فتنه انگیز، فتنه کار، بدکار کلمه از 6 حرف عبارت است. مجازاً آن که با حسن و جمال خود مردم را مفتون میکند، دل ربا، شوخ چشم. واریانت هست یا از وقت استفاده میبریم؟ از وقت استفاده بریم. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. من جواب خود رو پیشکش می‌کنم. مرحمت. نیرنگ. نیرنگ. همین دیدید یگان دختر بسیار زیبا بعد طرف شما نیرنگ بازی میکند. بعضا میگن فتنه انگیز، فتنه کار، بدکار میگویند. و جواب یگانه نیرنگ. درس کندور 6 حرف. بله نیرنگ از 7 میشه. نیرنگ 7 میشده است آخر. اما درس کندور دیمو 6 حرف باید باشد. پس این کدام کلمه باشد؟ این شاید کلمه باشد که دلکش. بدام آورد نتوانش به دستان که جادوی است با چشمانی فتان گفته است فخرالدین گرگانی. جواب درست چی بود؟ جواب درست چی بود؟ این کلمه فتان بود. کلمه فتان بود. مفتون کننده، فتنه انگیز، دلربای شوخ چشم فتان میگویند. جایی که شیخ‌ها و درویشان در آن عبادت و زندگی میکنند. کلمه از 7 حرف عبارت است. نام یکی از دهه‌ها در حصار شادمان. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. از 6 از 7 حرف از عبارت است. در غزلیات زیاد شاعران ادیبان ما نیز هست این کلمه. جواب انیق نمی‌آید. متاسفانه جواب نیست. متاسفانه آخر جان شاه جواب نداشتند. صاحب دل به مدرسه آمد زی خانقاه بیشکست عهد دولت اهلی طریق را گفته است سعدی. یعنی جواب درست مدرسه این خانقاه بود. خانقاه. این کلمه خانقاه بود. سوال 6 پیشنهاد می‌گردد. نگهداری، نگهبانی، محافظت، نگهداری، تندرستی. کلمه از 4 حرف عبارت است. یاد کردن، ازبر کردن. مثلا شما کتاب را یاد میکنید، ازبر میکنید. این باشد. این کلمه رو چی میگویند؟ این کلمه رو آغوش. آغوش میگویند. عجیب. محافظت این با کلمه سینونیم هست که این حفظ باشد. حفظ. یاد کردن، ازبر کردن چی؟ چی می شود؟ کتاب چی می شود؟
азбар карда мешавад, ёд карда мешавад, баъд чӣ мешавад? ҳифз карда мешавад. ҳифз карда мешавад. Бале. ин ҷавоби ягона аст. Бале, ҷавоби тағйир ягона. намедиҳем. Не, тағйир намедиҳем. аҳли ҳимматро зигавҳар он чӣ бояд ҳифз кард. дар муҳити офариниш обрӯи соил аст, гуфта соҳиби Табризӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи ҳифз буд. тағора косаи калони миси лаган. калима аз 4 ҳарф иборат будааст. Аз вақт истифода барам. барои фикр кардан 10 сония вақт. Ташт. Бале. ин ҷавоби ягона аст. ташт ҷавоби ягона аст. Ташт, бале, тағора косаи калони ҷиро ташт мегӯянд. дар бисёр китобҳо ба ҳамчун хуб, адабе карда ин ташт ташт. суханронӣ карда мешавад. фалак дар баландӣ, замин дар мағок. яке ташти хун шуд, яке ташти хок гуфтааст. низоми ва ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи ташт буд. ба ҷиёншоҳ саволи ниҳоӣ пешниҳод мегардад. ғаллае ки ҳанӯз пурра напухтааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. шакли дигари талаффуз ҳам дорад. боре ба ғалаткорӣ рафте? бале, рафтам. ин саволи шуморо боре дар куҷое шунида будам ё ин ки хонда будам ба мазмуне ба суханроние ки дар онҷо ман шунида будам. Думбол буд. ин ман думбул ба фикрам ки ман инро думбул фаҳмида будам. Дунбул. бале, ин думбул. яъне ғаллае ки ҳанӯз пурра напухтааст. дунбул мегӯянд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ман ин ҷавобро аниқ ба шумо пешкаш менамам. яъне думбул. Думбул, бале. пеши лали ту табарзад чу табархун гардад. нармии ғабғаби ту меваи думбулворе. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ин калимаи думбул буд. думбул буд ва ҷавоб комилан дуруст аст. чуноне ки бинандаҳои азиз диққат додед, дар даври ниҳоии барнома ҷиёншоҳ бо истифода аз заковати худ ба 4 суоли даври ниҳоии барнома ҷавоби дуруст ва дақиқи худашонро пешниҳод карданд. барои иштироки фаъол ба ҷиёншоҳ изҳори сипос мекунем. аз ҷониби муассиса ва раёсати ҷавонони шаҳри душанбе ба шумо 2 тӯҳфа тақдим мегардад. ҷиёншоҳ, акнун ғолиби барнома шудед. ман мехостам андешаҳои худатонро доир ба бозии имрӯза мегуфтед ва он рафиқон, он дӯстон, он рақибоне ки имрӯз дар барнома дар баробари шумо буданд, нисбати бозии онҳо чӣ андеша доред? марамат. бори дигар дар охири ин барнома ман гуфтаниам ки ташаккури зиёд ки моро ин қадар хушҳол намуданд, ин қадар барномаи диққатҷалбкунанда, беҳад барномаи хуб. ташаккур ба барномаи синамо ки ин хе барномаро ба телевизиони синамо ташаккур ки ин қадар барномаи ҳаме дилангеза ба ҷавоно пешкаш менамуд ки ҷавоно омада саоди худро саҳиқал медиҳанд. на балки инҷо чӣ мағлуб мешавед, чӣ ғолиб мешавед, на балки муҳим инҷо иштирок кас ки инҷо иштирок карда сатҳи ҳамин чизои худро васеъ менамоед. иштирок ин худаш бениҳоят хуб аст. ман ба ин рақибони худ гуфтаниам ки дилмонда нашуда, ин бениҳоят водоят хурсандӣ аст ки инҷо иштирок карданд аз онҳое ки тарс доранд ки мо ба он ҷо рафта
мағлуб мешавем, аз атрофиёнамон механданд, чӣ мекунанд, инҳо бояд бениҳоят фахр намоянд ки мо инҷо ин барномада иштирок намудем ва ба нафарое ки ҳамхе дар донишгоҳҳо дар чизҳо мехонанд, ман гуфтаниам ки омада иштирок кунанд. Ин бениҳоят озмуни хуб аст, на тарз на чи саволҳои бениҳоят осон аст, оддӣ аст. камтаре ин фикри худро ҳамин саводи худро месанҷӣ. камтаре ки фикр карда ҳамаи саволҳои оддӣ аст ҷавоб дода метавонӣ. бале, ташаккур аз шумо ҷиёншоҳ ҷиҳати иштироки фаъол ва суханҳои бисёрам самимӣ дар шоу барномаи зеҳнии мизони хират. мо боварӣ дорем ин суханҳои шуморо ҷавононе ки айни замон бозии шуморо тамошо карданд илҳом мегиранд ва роҳ пеш мегиранд ба сӯи муассисаи давлатии телевизиони синамо, то ин ки дар барномаи мизони хират чунин иштироки фаъол дошта бошанд. акнун дӯстони азиз, мо суоли ниҳоиро ба шумо пешниҳод мекунем. гиреҳ, банд, маҷозан душворӣ, мушкилот, гиреҳ кушодан, банд кушодан, мушкилиро бартараф кардан, корҳои душворро осон кардан. калима аз 4 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби суолро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. то дидори баъдӣ, сиҳатманду пирӯз бимонед. хайр.